Nɔvi lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. Nɔvi lɔlɔtɔwo, amegotɔ ƒomea katã, miawo megale egbe dom na le gaƒoƒo ya me. Elabe enye gaƒoƒo nyui aɖe na enye kplo be miagate ŋu ase egbeɖiɖi aɖe tso Mawu ga gbɔ. Egbeɖiɖi aɖe tso miaƒe tɔ kple miaƒe wɔla gbɔ. Elabe eyae nye miaƒe Mawu, eyae nye miaƒe agbe, eye menye be abe Togovi ene, abe Togo dukɔmenɔla enea, kple Togo ƒe dzidzimeviwo katã la, menya be ete sia egbe ke dome le ya. Elabe mexɔe se be le Togo nyigba dzi katã egbe alo Togo ƒe ame alo Togo ƒe edumeviwo katã alo Togotɔwo katã la, mexɔe se kloe be wosia egbe ya, eye egbe ya ewɔ no eva tɔ si gbe etsinono no ene. Eya wonye dzidzɔ gã aɖe be miakuto miagate ŋu anɔ aƒetɔ la ƒe ŋkume le gaƒoƒo nyui sia me, alebe le du le gbɔgbɔ ɖeka me la, miate ŋu ase enyanyui si ke nye agbenya ke aƒetɔ gatsɔ na yeƒe egbetakpɔla ke woɖo ɖe anyi be wòatsɔ nya to eyama dzi, eye atsɔ na nɔviwo katã abe Togo dukɔmeviwo alo Togotɔwo ene. Eya ta meto eya dzi le egbe dom na mia katã le Kristo Yesu ƒe ŋkɔa dzi. Mele egbe dom na mia katã le Kristo Yesu ƒe ŋkɔa me. Le ŋkekenyui si ke banye agbe ŋkekenyui ya, si ke aƒetɔ ŋusẽkatãtɔ, xɔnametɔ, ɖela, ametakpɔla, ametaʋlila, gatsɔ ke miakplo egbe ya, bena woagaxlẽ nye kplo hã ɖe agbenɔlawo dome le agbenyigba ya dzi, le Yesu Kristo ƒe amenuveve, dɔmenyo, nublanuikpɔkpɔ kple eƒe lɔlɔ gã la tae. Eya ta nɔvi, abe si ke miakplo mi le edu le gaƒoƒo ya me, le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amekpɔkpɔ te la, medi be nàtsɔ wo dzi, wo luʋɔ kple wo amenyinya katã kple wo susu agblẽ le aƒetɔ Mawu ke nye miakplo ƒe wɔla ƒe kpɔkpɔ te le gaƒoƒo ya me. Alebe enyanyui si ke wòtsɔ na le mia nam le gaƒoƒo me la, nate ŋu awɔ dɔ le miaƒe agbeza me, na vovokpɔkpɔ, na ɖeɖekpɔkpɔ, na xɔxɔ, na agbekpɔkpɔ, elabe ye ŋutɔ katã nye agbe na mi. Eya ta nɔvi lɔlɔtɔwo, abe si ke mi se ne mi xɔna nya koko nenea, menya be mi le to dzi be wòagase egbe ƒe enyanyui siawo, ke la nye enyanyui si ke akpe ɖe nye kplo ŋuti be miaganya Mawu eye anɔ Mawu me kple dzidzɔ kple asetsotso. Eya ta egbe la, egbe ƒe Mawunya alo nyanyui si ke Mawu gatsɔ na nye kplo la, ye nye sia bena nya aƒetɔ Mawu ƒe nyenye, nya aƒetɔ Mawu ƒe nyenye, ne nànya ame si Mawu be nànye. Nya aƒetɔ Mawu ƒe nyenye, ne nànya ame si Mawu be nànye. Nenye be etem nya aƒetɔ Mawu ƒe nyenye si ke wònye la, wò hã abe ame si ke eya ŋutɔ wɔ ɖe eƒe nɔnɔmenume la, ala nya ame si ke Mawu be nànye le agbenyigba ya dzi. Kafukafu le Mawu ɖe sia ta. Egɔme nye bena mi ɖo la nya aƒetɔ Mawu si ke nye Mawu mavɔ,
Mawu sekatato penyenye alebe miatengu anya amepomevi sike mawu wo mi be mianye le agbenyiba siaji hena yentope enti kokwe hena yentope enti kokwe. Hallelujah. Novi loloto Malaysia gbloncle kakaleji le gbogbo kokefe ame menono sike cho enyanyusia hecho na yekleo bena egbehala miatemu anye anyamesi pomevio minye abe amegbeto ene alo ame sike le agbe yigbaji ene elabe nyekpo mi la agbe yigbaji elabe apoto egbe be mi chi egbe eyete mi chi egbe do elabe apoto egbe be mi ekpo hoho eyete ocho hoho anami dene hoho a dene kpo dede a dene kpo vovoa dene kpo ntifafa de evole do komo ba kpelo a vodo sewe apoto Yesu Kristo wona nyekple wenye siabe mi akpo dede mi akpo vovo mi akpo ntifafa mi akpo agbe e mi akpo hoho e mi avova kpero le agbe nyigba jigbagba e mi anoji boko bena nyakata le kaome abeleke maunye lolo e chololo ya sia choke mi fa e va mi akpo tro mi apo no me mi atozi etola ejebe nyeklo la mi anya esiabe ejebe mi anya ma ofo nyenye bena mi anya amesi ma obe mi nyele agbeyigba eji hela into penti kokwe eyeta no vinye mi nyabe le toji kapofo yame yeme tibe na ketonyele la senya siao mele kubele yeme mi hle Daniel fagbale ne mi akomile Daniel fagbale me Daniel fagbale me kuku Daniel fagbale tame to Daniel fagbale tame to yema etaweto ne mi hle Daniel fagbale tame to eta to chokuku weto abaila kaka ide nuula mi akpo nde la fima mi senyere comme la fima elle ba Daniel le Daniel fagbaleta eto kuku weto we ato we adre we nchoyila nde jo la fima que la fienu mi akoha nunya egbe. Amen. E Bible pour fokure Sadras mesakle Abednego amasi onye juro ni gbaji no la ole fie Nebukadnezar fe poklote ela ba manyo wa ba dumenye afisi ole la fima o kpro de ova abe kluvio ene e ova le fie Nebukadnezar fe poklote eye wo onye maufa duko eye onya maufa nyenye bena yo jesofa amenyenye e amesike mobone nyala ye o lanye nyatefo nyami jina harobe amesi ma obe manyala ye kenye gemela yes ele tefe eyo le ma pepepe bena totroma le mu ela bene yebe ma o ya globe amesika ebe nanye la ye konye genele eye totroma no antikpo gbede o novi eye temetibo matono le gafofo yame e na segome bena ejole ble mangoli eyo nak ole polo unami o yagbe bena mau fe nyenyela ye ewo ame beto ke le ha nyela mo fo nyenye ye la nya alebena atenye amesike mau be na ye. Praise the Lord.
Me gobe Satan Mesakwe Abednego. Le dene va baleta me tokukuwe toacho yigomea. Nde jola fima. Sikafia Nebukadnezar. Yo Satan Mesakwe Abednego. Eyo bono bena. Nyatafa bola bena. Wa ogbaba yo ma detakuna. Sikale gbavi sike wo ma. Yes. Yo be yo gbabe. Yo matem de takuna. Sikale gbavi sike wo abe maula. Yo ma de taguneo. Yo ma jekloneo. E yo ma dogbara lepon komo. E la be yo nya. Mau kenye maula fe nyenye. E mau kenye mau fe nyenye ke yo nyala. Ye na bo jesi amesika yo hanye. Afivale yim. Togwa mo dabo yo hafila. Obe no. Ogbe. Be yo ma subo. E fie Nebukadnezar gbono bena. No ma subo sikale gbavia ola. Ke waide ekpojo me. E ye mi segon hoho be ekpojo. O de dale le bibi hoho. Ke afeto. Pe nyenye keye Nebukadnezar Satan Mesakwe Abednego onya. E ye o jesu fa menyenye ke onye le mawame. La ogbobe nane kema tutibe wa subo wa gbo yofo ma subo yofo ma kenye mawu ke menye omo we kple asikple alo me tonto chefo so la yeye ma ke yo asubo neye ba mawu ma kola yo chola yo ma subo at efe sikale gbavia o ela ba menye mawu yo amegbeto fa sinto wo onye eyete no vinye nya afeto mau fe nyenye ne na nya amesi mau be na nye. Praise the Lord. Elabe esikesia jola ebaba mena ole de kakpo to ya de ejuame ejosiko gba to do disi bosi adre kaka me si ole obe ade chotemela wa ofia ke amemo ya ke ye Satan Mesakwe Abednego wa omele ogwale nyede. Eyo kpo de fiade buka ba kpo be amabude hale ju amele okpo kenya megbotovi fo no me bia sebele enya megbotovi kenya mo fo no me ya afi owo sikale gbale no ko be asubo menye o sebon kokko vo to Satan Mesakwe Abednego jila Nebukadnezar ejesi mau kejebe onenya ejesi afoto kejebe onanya fo nyenye nena jesi fa menye ke onye ela ba afoto mau fo nyenye ye na ba wo amegbeto ha alatem jesi wo amenyenye be ye nyame ela ba mau fo nyenye la ye nya agbe le nye klome mau fo nyenye la ye nya amegbeto fo nyenye ke ye mi obe enye ye chame nyame mau fo nyenye le mota nyame do na mau fo nyenye mele mora matenya mo. Hallelujah. Ela ba Biblia gbebena de gomo Jessica mo ba wa mela cho aniko yo ofofu le du ye si ofofu le du voilà que cho ye to va gbegbo ko deme be mi atosi nu gbagbo ye na ba mau fo nyenye gele wa meme kenye aniko be na nyenye ba mau fo nyenye si agele mo la na tosi ame na tosi eluvo kwekula ye na ba nye kpomi le agbe ya ta olve vie na opela na jesi mo po nyenye na nye na nya mesike mo be na nye na me jesi mo po nyenye la ma te jesi mesike mo be na nye ato jiha ato egbedola fe ate chechi vo ye me jesi mo po nyenye la ma tem jesi a mesike mo be na nye o milo la nya apeto mavo ke ye mau unse katatoa fenyenye bena mi atemu ajesi amafo vike ma obe minyela agbanyi bayachi elevevede elabe nyenye ba Yesu Kristo vanami eye yocho musokata keleji foto te asina eya yocho nyenyema tote asina eye ta mi gbure bena Jésus-Christ a été
souverainement élevé et son nom est au-dessus de tout nom. Et c'est en ce nom que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre même, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu. Praise the Lord. Yesu Christo eya yodoreji dans cette tefe kokoko kakakekeke eye ocho nkosi funko katatala choke eyama chona eyama ebele Yesu Christo funko amela. Hallelujah. Eklosia korolaje eye adesiere la vous le anyigbaji alejipo lutome la anyigbaji pe anyigbate sian hena maufe la penti kokui le Philippe va ba tave pour passer ke heide we ke amele nyama tonami no vi lo to biba gobe esia ke uti ha maudo eyamadeji kakakaka eye onka eye ochonko sifonko sia nkotala ke eyamabe yetonye bena amesiwo le jifonu tome ple amesiwo le anyigbaji bakle amesiwo le anyigbatela oh kata na jeklone ne adesia de na hune aglobe Yesu Christo enye afetola hena maufufula pe kafu abesi bi gbebe Philippe to va gbale etame fe kuku wi asire kaide we de keme novi eklola siwa mawu fe nyenye na jesi mawu fe nyenye la anyaba mawu webe klole no esi na jasi mawu fe nyenye la anyaba mawu webe adele numenai ela ba si mo le nu fonko ha le semla mo le nu fo akpomo mo fo nyenye fa jesi de kawe ba eye wo to agbesikele mo la me pona agbe ya o mo fo nyenye de kaye le mo we ma ejebe ajesi nu sia o eye ta bibla pona mi le Philippe stop agba le sia ma benari enko le ka koeli enko kenye Yesu Kristo ye koye enko bubu ale kabagaleo Yesu fe kwa kwenye nko de kakeli Yesu Kristo fe kwa ye kwenye nko de kakeli no vinye e ya tamediba na se gome be edola di mau fe nyenye ne nya mau fe nyenye la ke ala nya wa gbe fe nyenye ye anya fisika wa gbe lota no vi lo to e mau lomi elomi mto Eya tajide foro la soasio. Eya tajide foro la soasio. Eya na di mafo nyenye egbe. Ne na keremu. Mafo nyenye be agbe kelemola. Na nye vasi kokola. Ala nya mafo nyenye. Eye ma ambete agbo. To agbo. Kaka va ambete. Na hao viva agbo. No vi lo to le Christo mela. Ma ou lomi ele lufona nila. Alléluia. Et la Bible a dit, le frère Sigbemen, Ésaïe 45, verset 23. Mais je le jure par moi-même. Dieu le jure par lui-même, par son propre nom. La vérité sort de ma bouche. Alléluia. La vérité sort de ma bouche. La vérité sort toujours de la bouche de notre Dieu. Pour que nous puissions recevoir ce message-là, pour connaître qui est Dieu, pour connaître celui-là qui s'appelle je suis, celui que je suis. Je le jure par moi-même, et déclare la Bible. La vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi,
toute langue jurera par moi. Ésaïe 45, verset 23. Mais tado kwenye, nyava va dogo cho nye nume. Eye matro obe. Mau tado ke va bebe nyava va dogo cho ye po nume. Na nya mau pa nyenye la. E nyava va ke dogo cho mau po nume la. Ala se gome. Ala se gome. Eye ma do vivitido. Alaba atem se wonto agbeke nye mau pa nyenye le mola. Atem se gome. Novinye. Eya tamale gbogbo na o le gapopo ya mebe na se mofegbe na se mofe nudwani alebe de pokpo ke le mau mena megbeto kata to epe nyenye nyanya mala na swasio no ha na probe mau elolo mau lolo mau nya mau hallelujah no vile loto mau gbogbo be metado kinye nyava va dogocho nyenume eye matrop obe klo kata ato anyinam eye adeo kata aka atamnam aglobena miape jojo nyenye ple musel le maume le maume le apeto maubo mesio kata de jikude engula ava egbo nebe edoji kure maunti ha kuku we via mema kuku bla vovo enelia mema magadoji kure maunu no vinya o ke doji kure un ha be ye ma tro de ngula edo la vagbokwe ela be klo la siobe na jene klo la siobe na jena mau ne menya megbeto o klo de nula yeko vo ke klo la sio eye owo enuna o ya deleme abreke mau taido kui eto agbela be eklosia kola jenaila nyabe eklolasio ala jena maugodo nyabe adelasio le wonu mebe na vue me na maugodo ne eklomalasio la yeko ne nyebe ademele nume na ola yeko ke matema vue me alo aje kloneo nyabe atikpekpela menye mawu mais lusika mede wo prépare alors ye mawu wo amesikenya yero si no la yo be nyela ye edolanya ye alanya be ye mawu ela be le ya magbela mawu de kabali o le gola mawu de kabali ye ka kwenye mawu il faut bitoma ke wo il faut planiba ke wo miakudo de topo no manu eglebe car il est écrit dans la parole de Dieu. Je suis vivant. Jésus est toujours vivant. Dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Romains 14, verset 11. Alléluia. Nous vivons le temps. Mais d'accord, et Seigneur, et à la tête de l'homme, ben à la tête ne na kpere wa menyenye ke ne nyanti do hi menye sia chao bena agbekele mola yenye maule mola me di bena nyazo ne na cho asikoko tokere ne uma ke nye agbekele mo to yamala nu sikele mo po nyame de agbe wu eyeta o mera nyigbajila ala vameno madama dai de Yesu Christ fon comme maune kpere nyikloti be si ane famille mi pa gbeme chofi fi ajichere ma forme ela be na onwe di bena apeto la globe esimele agbela amesia ame ajeklo nam eye adesia de avu emenambe be mau yemenye alléluia ela be na onwe di bena apeto la globe metanye agbe wa je klusia klunam eye adesia de hala punam hallelujah eye wa pu mebe nambe be mawu apu mena mawu eye ta aso mi adome de siade abu akontale ye nto dokuntina mawu bu onto la konta bugale dokuntina mawu ne ejesi mo fo nyenya
alo me jesio ha alo gbele sebe tutu gbala gaba de li gbala bana azo to siagila amesiame miato moto de siade abu akonta le yem to do kuimu na mauji po victoire na mau kenye nyenye de Yesu Kristo pon koma e yata no vinye ma dibe ma to siagi ne ma gbomo no le Yesu Kristo pon kwajila egbela yenye nkekanye gbenao egbela yenye khokhok gbenao egbela yenye de gbenao e yata ne tro de mauntiegbe biebe awa peto ma dibe ma jesio ma dibe ma nya wonyenye alebe ma to nya agbe kire so demenye pe amenyenye be amesike mo be ma banye choa le wonya landula be manye la be ngre di be ne mo be nanye amesike nanye la ye konye gala vo ejebe akpogonye le bana yele ye jesi ma fo nyenye a ne jesi la o yiro kaka maune yiro ela be ngre di bana eyata azo mia dome de siade ame de siade abu akonta le eye nto de kuinti na mau no vinye gade me ligona eye oduto apovo bena ewo kele gbenye senga fofo yeme yele no gomme sen abaleke o jebe la seconde la bibla go be game ligona eye eto apovo bena amesiame de siade abu akonta le eya nto de kuinu na mau mayenye ya abu akonta na u onto ila konta bugele dokumu na mau kenye kemele bogono kele bogono bebe na nya amesike yepo nyenye alebe wo amenyenya na je na deblibo na wakpo dede cho wo ame sike ebe ya nyelama mau na yirao eye nya gobe eizare Kristo Yesu pon koma eye ya siovanole akpenao be senya siao eye echado doma Yesu na yirao Yesu na yirao de côté au kata la yefon kundo ta de Yesu Kristo pon koma amen o yiro kaka